Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Oh, kita langsung aja guys, makan guys. Kita coba ini jengkol mentah guys, jengkol tua ini nggak mudah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hmm. 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 Wah, pahit guys. Hmm. Hmm. Jengkol. Hmm. Hmm. Kita coba lunca. Hmm. Ntar guys. Tambah lagi lah. Ah. Oh guys. Hmm. 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 Wah, kalau makan lenca pahit guys, kerasa pahitnya guys. Jengkol. Hmm. 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 Hmm.
Pengker guys. Hmm. Hmm. Ya kayak dulu ya. Hmm. Wah, ternyata gak kuat guys. Hmm. Hmm. Ini jengkolnya paher guys, karena udah ketuaan pisan ya. Wah. Baunya itu guys. Nih. Gak kuat guys, kayaknya guys makan jengkol. Subuh-subuh ya makan jengkol anjay. Lenca juga pahit guys, aduh. Hmm. Wah, gak kuat guys, sumpah. Hmm. Ini pengker guys, pengker. Jadi pengker itu ya, apa di mulut itu guys kayak asam pahit sebel gitu guys. Hmm. Kayaknya terlalu tua ya jengkolnya. Hmm. Oke guys ya, mungkin videonya cukup sampai di sini saja. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa guys di like, komen, dan subscribe. Oke, bye bye.